twongeye kubasuhuza tunabifuriza umugoroba mwiza kuri mwe mwamaze gukora subscribe hano ku Izuba TV Rwanda. Tugarutse nanone kandi kuri uyu mugoroba ngo turebere hamwe uko byifashe hirya no hino ku butaka bwa Kongo. N'amakuru akomeye cyane tuzanye kuri uyu mugoroba ngiye kugaragara intambara y'utura ndetse n'ibitero simusiga byumvikanye ku butaka bwa Kongo muri Sud Kivu ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Kuri uyu mugoroba tugiye kubwira ku gitero simusiga cyagabwe n'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho indege zitagira pilote z'igisirikare cya Kongo ndetse n'iza ndege zo mu bwoko bwa Sukhoi zagabye ibitero ku bindiro by'ama 23 ndetse no mu duce dutandukanye turimo abaturage benshi ananwa ku butaka bwa Kongo. Ni imirwano bere mu duce dutandukanye harimo n'agace kitwa Rumbishi ndetse n'akandi gace ka Kadasomwa no ku butaka bwa Kongo kuri uyu mugoroba. Turaje tukubwire ese byagenze bite Kinshasa yatewe n'ibiki ndetse FARDC yabitewe n'iki kwataka ama 23 ngo byaje gutangazwa n'ingabo za ama 25 ku butaka bwa Kongo. Nanone kandi muri amakuru taza kubwira ko muri Kivu y'Amajyepfo igisirikare cya Kongo cyongeye kwibasira ibirombe by'amabuye y'agaciro byatangiza mining bicukurwamo z'abantu ku butaka bwa Kongo. Byagenze bite, bikomeje kwifata bite hano ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Turaza kunyarukira mu mujyi wa Uvira tukubwire ko inyeshamba za FDL zongeye kuhagaragara aho ziri gushaka guhungira mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu nyuma y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangaje ko bugiye guhigisha amahindi z'inyeshamba za FDL kavana ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana inyeshamba za FDL zikomeje kugaragara mu mujyi wa Uvira ari nyinshi cyane ndetse na mama 23 yamaze gutangaza amagambo akomeye cyane nyuma y'izi ngabo zimaze kugera muri uyu mujyi wa Uvira. Ese biraza kugenda bite? Ese birakomeza kwifata gutanonga mu mujyi wa Uvira? Nanone kandi iby'umubano wa Tshisekedi ndetse na mugenzi we General Neva perezida w'igihugu cy'u Burundi wongeye kugwamo agatotsi. Ibintu nyuma y'uko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwana Felix Antoine Tshisekedi yashimiye ku mugaragaro ibihugu byamufashe kurwanya mama 23 ku butaka bwa Kongo, gusa niyavugamo igihugu cy'u Burundi byabaye mu nama mpuzamahanga ya Global Gateway Forum aho perezida Felix Antoine Tshisekedi ibi byabereye mu gihugu cy'u Burundi ubwo perezida Felix Antoine Tshisekedi yashimiraga byimazeyo ibihugu byamufashe kurwanya umutwe wa AFCM 23 ku butaka bwa Kongo, gusa yibagirwa kuvugamo igihugu cy'u Burundi byaje kurakaza mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi General Neva, ndetse benshi bakomeje kwibaza niba ingabo z'igihugu cy'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo ziraguma gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no ku butaka bwa Kongo. Nkuko mu byumva twamaze kwinjira mu nkuru zikomeye cyane ni ku mutekano, politike ndetse na diplomasi. Butsa kureba hasi gato video gakanda like, subscribe ndetse mugakana no kunzogera mu mwanya natwe bwa mbere twakomeza twibanira gatanu kuri gatanu muri aya makuru ku buryo burambuye. Tudatinze reka twinjire mu makuru yacu ku buryo burambuye dire ku gitero simusiga cyagabwe ku butaka bwa Kongo n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngiye kurasa bikomeye cyane ingabo za 23 bibaye nyuma y'amasaha make byumvikanye agahenge hagati y'ingabo za 23 ndetse n'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu biganiro byabereye i Doha mu gihugu cya Qatar. Uyu mutwe wa FCM 23 washinje ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurasa ku buryo bukomeye cyane ibirindiro byawo. Ni nyuma y'amasaha make impande zombi zemeranyije gushyiraho urwego rwo kugenzura agahenge muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo ku butaka bwa Kongo. FCM 23 yemeje ko yagabweho ibitero biciye mu muvugizi wayo Lawrence Kanyuka nk'uko yaje kubinyuziza ku rukuta rwe rwa kuri uyu munsi, avuga ko FCM 23 imenyesha abanyagihugu ndetse n'amahanga yose nk'uko bisanzwe bikorwa n'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ryagabye ibitero by'indege bikomeye cyane mu bice bituwemo n'abantu benshi ndetse no ku bindiro by'ama 23 biherereye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ibi bya nyuma y'amasaha make cyane yasinwe amasezerano y'agahinge yashiriweho imukono i Doha ku munsi w'ejo tariki ya 14 Ukwakira 2025 ku butaka bwa Kongo. Lawrence Kanyuka yavuze ko ibitero by'ingabo za leta byibasiye ibirindo bya FCM 23 biherereye mu duce twa Kadasomwa, Rumbishi ndetse na Kasake n'ahandi ku butaka bwa Kongo, agaragaza ko ubutegetsi bushoboza intambara bwa Kinshasa bukomeje gushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage ndetse n'abasivile ndetse no kudobya gahunda zose z'ibiganiro bigamije kuzana amahoro ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Twihuse cyane kadukomereze amakuru yacu muri Kivu y'Amajyepfo tukubwire ko FARDC yongeye kwibasira ibirombe byatangizwa mining bicukurwamo zahabu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibitero byagabwe n'indege n'undi z'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu munsi, ndetse bivuga ko ngo haguyemo umubare munini w'abasirikare ndetse n'abaturage bibarinda ibi birombe by'agaciro ndetse nabe basanzwe bakora muri birombe bicukura zahabu ku butaka bwa Kongo. Tshisekedi yakomeje kuri kuroza ndetse no kubangamira ubutegetsi ndetse n'abandi baturage ku butaka bwa Kongo mu nguni zose ku Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Reka dukomeze
dukomeza amakuru yacu muri Kivu y'Amajyepfo none kandi mu mujyi wa Uvira. Ibya FDL bikomeje kuba akasamutwe nyuma y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangaje amagambo akomeye cyane buvuga ko bugiye guhigisha uruhindi nyeshyamba za FDL ngo nizitishikiriza MONUSCO ngo zongeye gucuruka neza nanga mu mujyi wa Uvira, aho zikomeje kwirunda muri side aho zishaka kwambuka zikerekeza ku butaka bw'igihugu cy'ubundi zigahungira nyuma y'uko guhigwa na Kinshasa ku buryo bukomeye cyane. None kandi akadukomeze tukubwira ko perezida w'igihugu cy'ubundi yongeye kubabazwa na mugenzi we bwana Felix Antoine Tshisekedi wamwihakanye imbere y'isi yose nyuma y'uko Tshisekedi mu Bubiligi yatangaje amagambo akomeye cyane ashimira ibihugu byamufashije kurwanya M23 yibagirwa kuvugamo igihugu cy'umuturanyi, igihugu cy'u Burundi, ndetse byaje kubaza ku buryo bukomeye cyane General Neva, ndetse benshi bakomeje kwikaga ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo zigiye gusubira iwabo mu gihugu cy'u Burundi, kuko byamaze kugaragara ko umusada batanga udahabwa agaciro n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Mw'abantu mw'ibintu bikomeje kuba akasamutwe ndetse n'umubano ukomeje kudubira hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi isi yose iratunguwe nyuma y'uko isi yose imaze igihe hanze amaso imirwano ikomeje kumvikana muri side Kivu ku butaka bwa Kongo. M23 ikoze igitangaza igaba igitero gitunguranye cyane ndetse gitangaje abantu benshi cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Abakomando ba M23 bongeye kwatsa umuriro muri parike ya Virunga muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi ni nyuma y'uko bakiriye amakuru ko abarwanyi benshi bawazana ndetse na FDL bafite gahunda yo kwataka M23 banyuze muri parike ya Virunga, aho be bamaze kuharunda abasirikare benshi cyane ndetse n'ibitwaro byinshi cyane. Gusa ngo gahunda bafite yo kwataka M23 ndetse bakanagira igoma rwagati izimijwe mu mutango yo guhumbya na M23. Ubutasi bw'ingabo za M23 bukomeje gutungura Kinshasa ndetse bukomeje gukora mu nkokora ibikorwa byose bya gisirikare bwana Felix Antoine Tshisekedi akomeje gutegura ku butaka bwa Kongo. Butuvugana hano muri parike ya Virunga akomeje gutundwa imirambo y'nyeshyamba za FDL ndetse na Wazalendo nyuma y'uko M23 ibakozemo akazi gahambaye cyane ngo muri parike ya Virunga. Ese byagenze bite, byatangiye bite? Tukubwiye neza ko twamaze kumenya amakuru y'ibijyambere hano ngaha ku mirongo rugamba ku butaka bwa Kongo. Turaza kunyarukira hano ngaha muri Ruvunge tukubwire ko hongeye kumvikana imirwano idasanzwe aho Wazalendo na FDL zongeye kwahurira n'akaga. M23 ibahaye isomo rikomeye cyane ni nyuma y'uko izi nyeshyamba zize umugambi ukomeye cyane bakura icyo bise infiltration mu duce M23 yamaze gufata ku butaka bwa Kongo. Urugamba ko kandi rwese rutangizwa ku buryo bwihuse cyane ndetse abaturage bakomeje gutabaza ndetse bikanzemo ku buryo ki ubwicanyi bwabera nunga muri kano gace ka Ruvunge bwahamuye ku buryo bukomeye cyane. Turaje tukunyiremo neza uko urugamba rwagenze ndetse dukomeze tukugezaho updates zibikomeze kujya ku mirongo y'urugamba no ngaha mu gace ka Ruvunge. Wazalendo zongeye kubitwa na M23 nanone mu tundi duce aho bita Kahinga ndetse na Nyanza zanonga ku butaka bwa Kongo. Ese no kuba iki M23 ndetse na Wazalendo bakomeje gucakirana mu duce twose dutandukanye ku butaka bwa Kongo muri aya masaha y'uyu mwanya? Turanyarukira muri teritwari ya Rucuru tukubwire ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje gushinja ingabo za M23 bwicanye budasanzwe bukomeje korerwa abaturage ndetse no ku birindiro bya FDL byaje kwatakwa na M23. Dukomeze tukubwire uko bikomeje kwifata ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo. Ese urugamba ruraherera he, birakomeza bigenda bite? Ese abakomeje kugwa ku rugamba biri kugenda bite? Byose ni mu gihe kwerekeje tukugezeho raporo ya risasi na majeri hano ku butaka bwa Kongo. Nkuko mubyumva twamaze kwinjira mu nkuru zikomeye cyane ku mutekano, politiki ndetse na diplomasi. Tubibutsa mwe mubanye natwe bwa mbere kuri hasi gato video mugakanda like, subscribe ndetse mugakanda no kunze twibanira gatanu kuri gatanu muri aya makuru ku buryo burambuye. Tudatinze reka twinjiye muri updates z'amakuru yacu ku buryo burambuye. Duhere muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni nyuma y'uko isi yose yari hanze amaso muri Kivu y'Amajyepfo yakomeje kumvikana ya nambari idasanzwe ikomeje guhuza ingabo za M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa bona bari inyeshyamba za FDL igisirikare cya Kongo FARDC, abasirikare b'abarundi ndetse n'ababacancuro b'Abanyaromania bayobowe na Eric Pence. Bitunguranye cyane ku buryo butari bwitezwe humvikanye igitero simusiga muri Kivu y'Amajyaruguru muri pariki ya Virunga. M23 mutasi bwayo buhambaye cyane yamaze kwakira amakuru ahambaye cyane ndetse anakomeye cyane y'ingenzi ku butaka bwa Kongo. Muri iyi pariki ya Virunga ngo hamaze iminsi hirunda abasirikare ndetse n'inyeshyamba by'umwihariko inyeshyamba za FDL ndetse na Wazalendo. N'umugambi ruturu ukomeye cyane bwana Felix Antoine Tshisekedi
Tshisekedi yari gupanga mu ibanga rikomeye cyane ku butaka bwa Kongo. Ese wakwibaza izi nyeshyamba zifite umugambi ki hano ngaha muri pariki ya Virunga? Abatasi b'imbere ba M23 bazanye amakuru hambaye cyane bayazanira bwana General Sultan Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za M23. N'amakuru yagiraga ati mu pariki ya Virunga hamaze kugezwa ibitwaro byinshi cyane ndetse n'inyeshyamba nyinshi cyane zifite umugambi ukomeye cyane wo kwataka M23 muri Kivu y'Amajyaruguru bivuye inyuma, ndetse ni igitero cyo giteguwe neza ngo cyari gusiga M23 yirukanwe Goma rwagati, dore ko beba biteguye neza ndetse bamaze igihe bategura iki gitero simusiga. Gusa M23 nayo niba iryamye, dore ko nubwo yari kurwana urugamba rukomeye cyane ngo muri Sud Kivu no muri Kivu y'Amajyaruguru ihora yiteguye urugamba isaha ku yindi. Abakomando ndetse n'aba special forces ba M23 bikuye bajya kugaba igitero simusiga muri parike ya Virunga kuri zinyeshyamba za FDL ndetse na Wazalendo muri iki gitondo. Ni igitero gikomeye cyane cyumvikanyemo imbunda ziremeye ndetse n'izorohereye, amasasu ari menshi cyane, umuriro watanonga muri pariki ya Virunga. Inyeshyamba za Wazalendo ndetse na FDL ibyo bahuriye nabyo muri iri shyamba ntago mu dore ko M23 ibakubise itababarira ndetse bakubise aho baza no ku butaka bwa Kongo. Tshisekedi n'abambari bakomeje kurayo kwereka nyuma yuko M23 ikomeje kubazonga mu nguni zose ku butaka bwa Kongo. Sud Kivu iri kwakubita yivuye inyuma ikazamuka muri Kivu y'Amajyaruguru, naho bikaba bityo mu duce dutandukanye ku butaka bwa Kongo. Bikomeje kugaragara ko ingabo za M23 bizarangira zikuye bwana Felix Antoine Tshisekedi ku butegetsi ku butaka bwa Kongo. Kinshasa iri mu gahinda gakabije cyane nyuma yuko ibyo M23 ikomeje kubakorera byose byakomeje kubabera agahuma munwa. Muri Ruvunge naho urugamba rwakomeje kuba imbere ngi hagati y'ingabo za M23 ndetse n'inyeshyamba za FDL zifatanyije na Wazalendo. N'urugamba toshi cyane rwatangiye mu rukere rwo kuri uyu munsi, aho ingabo za M23 zakoze icyo bita ikosora ku ngabo za Wazalendo ndetse na FDL. N'urugamba toshi cyane aho izi Wazalendo ndetse na FDL bo batangije urugamba ndetse n'ibikorwa by'ubushotoranye kuri M23. Wazalendo na FDL muri Ruvunge bashatse gukora icyo bise infiltration kuri M23 mu bice igenzura muri kano gace. Gusa n'urugamba tugeze rubahira, dore ko M23 basanze ibitegurira ku bitivumbira tumuka ndetse bihamura abaturage cyane, aho babonye ibyabiri hano muri kano gace ka Ruvunge bifata ku munwa ndetse baramuka ku buryo bukomeye cyane. Inyeshyamba za FDL ndetse na Wazalendo bimaze kugaragara ko abagira kuri 68 bamaze kugwa muri iyi mirwano ku ruhande rwa Wazalendo ndetse na FDL. Nyuma y'iyi nambara yumvikayo nga muri Ruvunge, ingabo za M23 zongeye guha gasopu izi nyeshyamba zidahwema kugaba ibitero ku bintu bya M23 ndetse no kuburira ubutegetsi bwa Kinshasa, bababwira ko ibikorwa by'intambara bari kwishiramo biraza kubagaruka ngo by'umwihariko byo kugaba ibitero ku bintu M23 yubatse cyangwa se mu duce tugenzurwa n'ingabo za M23. M23 yatangaje ko itazigera yihananya ndetse izahana yivuye inyuma umuntu wese izagerageza kuyataka mu bintu byayo cyangwa se kuvogera agace kagenzurwa n'ingabo za M23 ku butaka bwa Kongo. Nanone kandi aho bita Kahinga ndetse na Nyangizi naho hongeye kumvikana imirwano hagati y'ingabo za M23 ndetse n'ihoro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa. Gusa ubu tuvugana nawe twamenye imibare yamaze kugwa ku mirongo y'urugamba n'unga muri tuno duce kwa Nyangizi ndetse na Kahinga. Gusa naho hongeye kumvikana imirwano idasanzwe no ku butaka bwa Kongo. Byose byakomeje guhangayikisha ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse no guhahamura abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dukomereje mu teritwari ya Rucuru hongeye kumvikana inkuru idasanzwe, aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje gushinja ingabo za M23 ibikorwa by'ubwicanyi bikomeje gukorerwa abaturage no ku butaka bwa Kongo. Gusa M23 ikomeje kubihakanira kuri ivuga ko Kinshasa ikomeje gukora ubwicanyi budasanzwe, igakomeza kubirika kuri M23 kugira ngo bagerageze kubangisha abaturage no ku butaka bwa Kongo, kandi akaba ari igikorwa kitazigera kibahira habe na mbadore ko n'abaturage ku butaka bwa Kongo bamaze kwiyumvamo M23. Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwe mwamaze gukora subscribe hano ku Izuba TV Rwanda. Tukatugarutse ngo tubagezeho amakuru aramutse muri rukerera by'umwihariko mu ntambara ikomeje gucecana ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo za M23. Muri aya makuru tugiye kubwira ko ingabo za M23 zongeye kwigarura uduce dutandukanye mu teritwari ya Shabunda mu mitwano idasanzwe yakomeje kubacecana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Kongo ndetse n'imirwano turaza kubwira ko yaje kugwamo umubare munini ku ngabo za Kongo ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, tutibagiwe n'abacancuro bose baje guhangana n'izi ngabo za 23 kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kunyarukira muri teritwari ya Uvira tubabwira uko bwaramutse, ndetse tunyarukire muri teritwari ya Shabunda, Warungu ndetse no mu gace ka Kamituga kakomeje kumvikanaho ibikorwa by'imirwano hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'ihuriro rya AFC M23. Nyaboneka nimugiye kure tubibutsa kureba hasi gato video mugakanda like, subscribe ndetse mugakanda no kunzurizo zobagezaho amakuru yacu yihutirwa, ndetse tukugezeho akantu ku kandi uko bikomeje kwifata ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo, dore ko update zuzindi tubagezaho muri iki gitondo arizo zikomeje kuvurwa ku butaka bwa Kongo muri rukerera. Tudatinze reka twinjiye makuru yacu ku buryo burambuye, duhere muri teritwari ya Uvira. Iki gitondo muri Uvira hazindutse imiborogo ikabije cyane nyuma y'uko ingabo za 23 zigabye igitero gitunguranye cyane ambushi rutura birindiro by'ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe igihugu cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kwirunda hano nga mu mujyi wa Uvira, bashyiraho ibirindiro bikomeye cyane ngo hangane n'ingabo za 23 ziteganya ndetse zatangaje kenshi cyane ko zigiye kugaba igitero simusiga, ngo igitero kizasiga bigaruriye umujyi wa Uvira. Gusa bitunguranye cyane ingabo za 23 zibatatse zibataka runono ndetse zibatunguye muri rukerera, aho zazanye ibikoresho rutura ndetse n'abasirikare ba 23 Special Forces yaba ifite umwitozo uhambaye cyane, bagaba ibitero simusiga ndetse n'intwaro zihambaye cyane, barasa ku basirikare ba FARDC ndetse n'ingabo z'Uburundi mu birindiro byabo, aho yabasinziye mu rukerera baza gushiduka bumva imvura y'amasasu ndetse n'ibisasu biremereye bibuturaho n'amabombe n'amakompora baturitswa mu birindiro byabo, dore ko batatswe batunguwe ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana umubare munini w'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bamaze guhunga ibirindiro byabo nyuma ko yabatatswe na 23 ku buryo butunguranye cyane, ndetse ubu tuvugana imibare yamaze gukomerekera hano ngembere ku rugamba nayo ikomeje kwiyongeraho, ababarirwa kuri 78 ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze gukomerekera muri iyi mirwano, ndetse agera kuri 13 bakaba bamaze kugwa muri iyi mirwano, ndetse n'iki gitero ruturo bagabweho n'ingabo za AFC M23. Naho tugarutse ku birindiro by'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB, abagera kuri 63 bamaze gukomerekera muri iyi mirwano, ndetse n'abagera ku basirikare 28 nabo baza kugwa muri iyi mirwano, ndetse n'iki gitero rutura bagabweho n'izi ngabo za AFC M23. Ubu tuvugana ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega bakomeje guhangayikishwa n'ibitero rutura bagabweho n'izi ngabo za 23 hano ngaha muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse biberetse ko 23 vuba na bwangu iraza kuba yafashe uyu mujyi wa Uvira, ngo dore ko ibikorwa by'ubutasi ndetse n'uburyo bw'imirwanire bidasanzwe hano ngaha muri uyu mujyi wa Uvira, kuko ngo igitero bagabye muri rukera cyo ni rutura ndetse cyahabije ku buryo bukomeye cyane impande zombi, ndetse ubutegetsi bwa Neva ndetse n'ubutegetsi bwa Bwana Felix Antoine Tshisekedi. Tudatinze reka dukomereze amakuru yacu muri teritwari ya Shabunda, tugaruke kuri rwa rugamba rutura ndetse rwa rugamba kirimbuzi rukomeje kumvikana hagati y'ihuriro rya AFC M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rwa Kinshasa, higanjemo abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'u Burundi zivuga ko arizo nyinshi cyane zikomeje kugaragara ku ruhande rwa Kinshasa nongaha muri teritwari ya Shabunda. Inyeshyamba za FDL ndetse n'abacancuro bamwe bayobowe na Eric Prince hano ngaha ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana nyuma y'uko abasirikare ba General Neva bamaze kwirunda muri kano gace ka Shabunda, bivuga ko kagaragaramo ibirombe byinshi cyane ndetse harimo amabuye y'agaciro menshi cyane, ndetse baje gucungiranwa ku butaka bwa Kongo. Bakomeje gutitizwa ndetse no guhangayikishwa ku buryo bukomeye cyane nuko 23 bivugwa yuko yamaze kwinjira mu teritwari ya Shabunda nyuma ko ivuye mu teritwari ya Mwenga mwibanga rikomeye cyane mu gitoro rutura bakabye binjira kuri teritwari ya Shabunda.
nyuma yuko hongeye ndetse hagabwe kenshi cyane ndetse hakomeza kumvikana ibitero rutura ndetse amagambo avuga ko mu 23 yapanze urugendo toshi cyane rwo kwinjira muri teritwari ya Shabunda ikabohoza utuduce dukomeye cyane ndetse ikaza kwigarurira by'umwihariko ndetse yivuye inyuma ibirombe by'amabuye y'agaciro komeje kugaragara no muri teritwari ya Shabunda birinzwe cyane n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Abagabo ba General Neva byeruye ndetse ku mugaragaro byarangiyemo 23 yatangaje ko yamaze kwinjira mu mujyi ndetse no muri teritwari ya Shabunda. Bivuga ko mu minsi mike aka gace karaba kamaze kubatombe ndetse utuduce tukomeje kurindwa ku buryo bukomeye cyane yaza kuba yatwigaruriye nyuma y'uko ngo yamaze kuhageza abasirikare bakomeye cyane bayi bafite umwitozo uhambaye cyane Special Forces za AFC M23 ndetse n'ibitwaro byayo rutura higanjemo ibyagiye yaka ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC mu bitero bidasanzwe ndetse no mu duce dutandukanye yagiye yirukana ndetse yaje kwigarura hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyaboneka munyemera makuru yacu tuyakomereze muri teritwari ya Masisi. Imasisi ibintu byongeye gusubira rudobi nyuma y'uko 23 yongeye gukora agatendo ikagaba igitero simusige kaza gushimuta ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho yaje kubagwa gitumo nyuma yuko bibakambitse hafi y'ibintu by'ama 23 mu mugambi utura uhambaye cyane bafite kugaba igitero simusiga ku bintu by'ama 23 dore ko bisa naho ari byo bicungera uyu mujyi ndetse teritwari ya Masisi gusa 23 agatende bakoreye kabagaho gitumo ndetse igahita ishimuta ivuye inyuma abasirikare barenga 65 bagambitse hano nga muri bibirindiro hafi y'ibindiro by'ama 23 je gutungura ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubu tuvugana amakuru akomeje kutugeraho nuko nta musirikare n'umwe wa FARDC waje gukomeretswa cyangwa se kwishwa na AFC M23 muri ambushi bitunga mu teritwari ya Masisi gusa bose bafashwe amatekwa ndetse bakomeje kubazwa ndetse no guhatwa ibibazo byinshi cyane ndetse bakomeje kubazwa imipango Kinshasa yari ifite muri teritwari ya Masisi ndetse n'ibikorwa byose iteganya ku ruhande rw'ama 23 nanone kandi Karabaye iyo mubona ni drone y'ubutasi y'igisirikare cy'ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yamaze guhanurwa n'ingabo z'ama 23 mu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana nyuma y'uko ingabo z'ama 23 zinjiye mu mujyi wa Uvira ku mugaragaro bigatitiza ndetse bigahangayikisha ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko igisirikare cy'ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Kinshasa yabonye na wundi buryo bwo kurwanya 23 usibye kwitata bivuye inyuma bakamenyaho iherereye neza mu mujyi wa Uvira. Bifashishije drone yabo y'intambara ihicara mu bice 23 yamaze gukambika hano nga mu mujyi wa Uvira gusa byabibishe kuranya nabi nyuma yuko ingabo z'ama 23 zihanuye byivuye inyuma ndetse zigakomeza gukurikiranaho iyi drone hagurukiye ndetse zifashe umwanzuro uhambaye cyane ugiye guhagama ku buryo bukomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa. SM 23 ifashwe mugambi ndetse Kinshasa irabivuga iki ndetse irabitekerezaho iki nyuma y'uko drone yawe yamaze guhanurwa ndetse ikaba yageze ku butaka nk'uko 23 imaze kubitangaza muri uyu mwanya. Ese bikomeje kugenda bite byose ni mujye kweta tukugezaho 5 kuri 5 bikomeje kubera ku kibuga cy'irwano mu mujyi wa Uvira. Hagati aho ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB ku butaka bwa Kongo bakomeje guhamurwa ndetse no kubangamirwa n'ama 23 nyuma ya operation turazonye korwa n'ingabo z'ama 23 ku birindo by'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB bakambitse ngo ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana hongeye kumvikana igitero rutura cyagabwe ku birindo by'ingabo z'ama 23 n'ingabo z'Abarundi gusanikije kubahira. Ubu tuvugana abasirikare bagera kuri 17 b'ingabo z'u Burundi bamaze kugwa muri iki gitero. Kisekedi ndetse na Neva ibyo bishemo byo kurwanya 23 bikomeje kubakoraho ndetse bakomeje kubihomberamo ku buryo bukomeye cyane. Tuzeguke neza kuri iki gitero cyaguyemo
ingabo z'igihugu cy'ubundi ku butaka bwa Kongo. Nanone kandi tuza kunyakira muri teritwari ya Shabunda, Warungu ndetse tunyakire muri Kivu y'Amajyaruguru, tubwira ko warikare bikomeje kwifata ku gihugu cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Nkuko mu byumva twamaze kwinjira mu nkuru zikomeye cyane ni ku mutekano, politike ndetse na diplomasi, tubitsa kureba hasi gato video mu mwanya natwe bwa mbere mugakanda like, subscribe ndetse mugakanda no kunzojya kujya mubona amakuru agezweho ndetse mubonere updates ku gihe ku butaka bwa Kongo. Tudatinze reka twinjire makuru yacu ku buryo burambuye, duhere mu mujyi wa Uvira. Kuri uyu munsi hongeye kumvikana imirwano idasanzwe ndetse igitero rutura kuri drone z'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Uvira. Nyuma yuko Kinshasa yahangakishwe n'ama 23 yinjira ku butaka bw'uyu mujyi wa Uvira ku mugaragaro, General Sultan Makenga mwenyewe yakifatiyemo yaje kuyobora urugamba mu mujyi wa Uvira. Kinshasa kumva ko Makenga yamaze gukandagira ku butaka bwa Uvira byabatitije ndetse buhangayikisha ku buryo bukomeye cyane ubutegetsi ndetse by'umwihariko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kinshasa igerageza kwataka ndetse gusubiza inyuma ama 23 yabanje gushaka amakuru y'ingabo za 23 zaba ziherereye by'umwihariko muri uyu mujyi wa Uvira kugira ngo bagabe igitero baziho umwanzi wabo aherereye neza gusa n'igitero kije kibahira ndetse no gushaka aya makuru byabagoye ku buryo bukomeye cyane. Kinshasa nyuma yo kwafashe umwanzuro wo kwifashisha drone zawo z'ubutasi zikinjira mu kirere cy'umujyi wa Uvira by'umwihariko zikajagajaga uducemo 23 bakeka yaba yamaze gukambikamo hano muri uyu mujyi wa Uvira. Ingabo za 23 zihora zicanye ijisho ndetse nizimenyerwa icyitwa drone kugira mu kirere. Ingabo za 23 ziherereyemo ni ikosa rikomeye cyane Kinshasa yakoze kuri uyu munsi. Abasnipers ba 23 ku itegeko bahawe na General Sultan Makenga byihuse cyane bahanuye drone y'ubutasi y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwagerageza kwinjira mu kirere. Ingabo za 23 zerereye hano ngaha mu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi yongeye guhamurwa n'ibikorwa 23 ndetse nuko ikomeje kubazonga yivuye inyuma yo guhanana na drone zabo zinambara ndetse na drone zabo z'ubutasi. Biragaragara ko 23 vuba na bwango iraba yamaze gufata uyu mujyi wa Uvira ikawongera kutundi duce yamaze kwigara ku butaka bwa Kongo. Tukiraho nga kuri intambara yo mu mujyi wa Uvira, ingabo z'igihugu cy'Uburundi zikomeje kubitirwa ku buryo bukomeye cyane ku butaka bwa Kongo. General Neva biravuga ko agakino yishoyemo ko kuza kurwanya 23 ndetse no kwishira mu ntambara ku butaka bwa Kongo ariko sari komeye ndetse akomeje guhuriramo n'akaga ndetse no kubigwamo no guhuramo n'igihombo gikomeye cyane. Abasirikare b'Abarundi bakomeje kuba ku kibuga cy'imirwano nga ku butaka bwa Kongo. Butuvugana mu nyirezo uyu mujyi wa Uvira, abandi basoza bagiye kuri 27 b'igisirikare cy'Uburundi FDNB bongeye kubitwa n'ingabo za 23. N'ubushotoranyi bukabije cyane bwakozwe n'ingabo za General Neva ho zagejeje kwataka ku rindo bya 23 hafi mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira, gusa baje gukubitwa bikomeye cyane n'ingabo za 23 aho ubu tuvugana bajya kuri 27 b'abadede bamaze kugwa hano ku kibuga cy'imirwano ndetse n'abagera kuri 32 baza gukomerekerwa muri iyi mirwano ndetse abandi basigaye bakijwe n'amaguru barirukanka kuko 23 ikomeje kubakoramo akazi no ku butaka bwa Kongo.